Kubor nakaslem jong unong san hima. Kajingbam shim kia ki bor badai pet ki trok ki bakit palat put ki marpok hendo kumudo yong motion bat ki way kala penlong ka hinyo trap integrated territorial organization haka arpo lai tarik unailor arajar arpo saw apo kajingalam jong general secretary uba one bone and Dakar ban let ye kendo ye deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong Rosita M Kurba ban ujor halor katika man jong ka jingkit syaba palat put jong ki trok namar ka wanra ka jinge ye ka jilla ka bede bat ki khajna bat ka penjor ru ye ki surok ba ka bana ka ka district sha ka wai pan haba kren ji kilat pathai khubor na kalyong general secretary jong ka seng ba one bone and the car ulaong ba ka jing ujor jong ka seng ka dei namar ka jing bum khain snap ki trok ki bakit palat put kham tam e ki trok jong ki nong khai he spa ki bum jus ngap shu bat ka balong ru kat kum ka jing pen khen ye ka kindon ar spa ar phulai jong ka BNS bat kani ka jing le ki trok kit palat put jong ki nong khai ba he spa kawan ra jing maru iki pat ba ka jela kham tam iki surong bat ki wei ula ong ru ba bon ki bor ba dai pet ki nang tang ban pet ki nong khai ki barit barya kat ba ki he sai pan kim junot ban ong ai bat ka seng halor kani kala dawa ba ka an ka de ban trei kam kumju ya baro ke ba apa ya dai ba kani ka surak fisngo kumno ka bahana kumno kani surak kasi mo na ay sulu siya kini ko surak lang ka sniyo bulok siya daw mo kanang kaya nakay ka daw kasi mo surak mo Kita warlot, kira warlon ki kumki ay mo warlon tam muson moyong, oh tengkar, ka jenjar ko kawan mo jengkar, jenjar mana la kala kham selam nak sniyo mo na selam. selam mo repair ben keno iki company ro mentoy ro mo deket berlut mo na piom no na pa apa ya dai bakani ka surak nani nomor kanang suste pisngo kumno ka sniun ka bahana Sneo, sniu tip na kai ka mo ba nakada ba? Kita ar belut pala kerok berlut kumki ay mo ba ki jengket di duyong ki yang ki tengkar ki kelengkar motion. motion nadu na ay suru siya ka sniu ba surak Aduh, mukundur bara abu markeneng. nomor kanang ta kata kulisbon ta ba ta Ka jingpik jong ihne igiba don ne highway kumne ang. Te hagane jikit overload. Pe ye gene kali duyong ra imat di bakit ki nro ko san po nyo po ton. Te kalong kakta i surak. Kini kelengkar dipir kum belus tiba bu government te. Kila ye kit pelat pot. Nata kada ko jot sa ka blok. Kini ki beli ki bah wan sawa senang persenjara ne ki nong pang nong berok untuk bun baca blok akan rukom. Pet mah ka tu kasi satrik masa tu. Ladu na tayo kita tu kali duyong na tayo na po mo kundur ke kelah tu sa blok sengiro ki bedon sini sepuria. Ladu mo kundur sadu pam sening poi mo berkenang. Iro tu ke porwan na yo mo berkenang hadu jadi laisa kun ta chablok tanah mur kenang hane po puriang ro nakata kadaw to tharai kai bangila ban yele mo ba nam ta kai pin persngo ya ki sarkar ki badai pej mo ta habi sngula kan gi badai pej agane bakin khamla igane kan ka jingkit palat pot haging sngul jong gi isel jong akalong kata kan sniu dai na kai tharai aray na giniging ya kini truck sa kawero ka long truk ayo overload ay overload ha kaya palat mo kya pala truk ayo badan kini gi truck kini khatsaw tayar kini gi kit ayo tharai Ike thara gam thara nga ki moyok ti thara uyong musuh nani sulu siya ikas sniu surang Nadu ini hati kamu kena gi puriang. mor kenang puriang Mesti semua kundur. susmo kendor Harai bilai ihi na kapor mana kene ka DC ng East Khasi Hills naka section RR line yung Pabines kila umpos ka section to pabumot pan numsya shu pan kit ni kita kimar hadin lo kuntri kami ka section te kani ka city kamde tangga bamantar si Henry kani ngila dep ai sa DFO Superintendent of Police sa katana transport
baca ke disir kunjuk kani minta kasih ke ditang kajing budin namar ba hadu minta hadian bagi ujor krem shim action krem date akam ya kani pas ko wiru nyin pensyai kam tam sipat ba bende ben just ho bakla kani ka bangi ujor kadai bi ya gitu minor mineral mah kamya dan benta berkata kama kit mau kit siap hang ni kai ka ba ni don cimut bangi wan hang ni ngi tuklar nomor bangi iu rit uria kinyon ndre ye kini ban balik motion lani kita ke minor minerals asunyan kila suang bit bangi ngi di gibre jong ki ba he bahan ngi di kita ki high level ngi kit karbon ngi le karbon de ujoru kabor ka ain tu kamte lakam de halor kata kanong rem ngimi sikmat bat ngi la om ya department bokher lada kimla abante lakam kahito kan mi hi sasurok kan sislo di gini kali kan kem hina phang kan brainstorm hina mar ka jingkit overload ka jongki pe thi ka surok menta lajor rathai pe ka jing hap ka to ko ita trok duyong amdei lu ko kapasang pala bahang ni la tri sharik ta ki high level kana kata kata lada yurit uria pi brainstorm di gini ke high level unjuk bide ban kita lada ka sarkar lada ka bor ka an kamla amban se ine hito ko mangisi le ko bat na phang kata panumpang re mangingi le di pasti namar yuber bagi pilih sidang ta ngingi nung syak dalai lai ru dei alor kata kanong rem na ka hito hi kayang bat kaya ikran bat kapan senguru syak sarkar abadan kaan ya de ka tenti kaan bat karul bat na ngki wen yang kan samla yu da ngimi bat si surak di bang bat ngi kadi kita gi nong kemas tahi na kana jui tengah dari Wak Bun Dhar General Secretary jongga Central Body dia amatang kasih ke apply trip September arjar tau ni lawan ban ai dorkas ha di Deputy Commissioner of East Khas Hills halor artan ikimat kemat punokong dari halor ka illegal transportation jonggi minor minerals nadu mausun bat kiwe ki mar pok deu di halor kini ka illegal transportation jonggi marpok hendeu kamtam yu limestone lani motion ka rules jong ka government kelak kedeu syai ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rule R1000 POR kelak keren syai ba kino ki basalan ya motion kimla aban shalan claim da don ka shalan no person shall transport or carry or cause to transport any minerals by any means from the place of rising to another without being in possession of a valid mineral transport chalan. Je kat kum jing lap jongi na kapor man lakas ngi kini ki jing chalan bi ain ya mausun ka ya kiteng na kapor but kani ko wanra ya ke jing jarra thai jong surok national highway teng ngi keno ya ki contractor le company ba tari surok hendrei ka root cost jong ka jing julor jong jing jarra thai jong surok ba national highway hidai na kadaw jong ki overload bukit palat put jong kini ki basalan ya ki mausun bat giwe ki mar pok no but nada ka sarkar ka khang ya kini ki bakhayi le bati siap ti mau kiban supply sya kini ki khapsor lani ki paramarjan ti ni dawar ban sarkar ba kadai ban telakam hukum kini ki jing salan bi ain kiba salan nagawi district sakawi district di kumbang ilatib ba ya mausun kili transporter kikin na giant hills bat ki supply sya bernihat bat sya apo asam kimla ban telakam kini ki jing salan bi ain handrei yaki perdok prasnam jongi ki nong supply siap supply mau ki berit ki bat ki phain na kapor ni nang saki haki social media haki ki por beladep ba yakini ki paradok prasnam jongi ki ba kamai jakpo dak beti siap ti mau ki ba supply sor bat khapsor ki bat ki pensitom bat kat ba yakini bat ki ba don jingade bat ki breu ba don hakabor ki la ban le kat bamon ti hinang leng ngaseng i pendam juri kani bat ngi tawaru ba nag ki bor badai pe yakani ngaru ka district administration ka forest department but police department kadi ban le ai halor kadi ban telakam yakini ki kam be ain